Ngiyangitshela ke. Musana ihlokolozi yokusithi ukuthi silingene lelicala likaMeyiwa. Ngizolingena mina. Ngongena niyohuda nonke nina nohuda nonke mhlangena lecala ngintshela mina. Ngoba angeke phela njalo lekhehla leli khehla phela solo umuntu ozolitshela manje. Basaba phela umshololo basemsebenzini mina ngisebenzela umuntu msukane. Awumsebenzeli mina umuntu. Faka indaba yali ikhehla. Mayidakwa ikhehla liyadakwa msunwe nje futhi. Hawu, alihambi logada abazukulu msunwe nje. Mayinenkinga msunwe nje. Ho, ngathi ikhehla liyasaba. Hayi fuck indaba leli ikhehla man. Alihambe liyogada abazukulu. Sithola ijaji eliserious ngalecala. Hayi amasimba la wenzakalayo. Omshololo mfethu umshololo azaxolisa asho ukuthi sengicela ukuhamba angisekho right emoyeni umntwana abantu uyahlukumezeka ucindezelwa ubaba omdala una 8 lo muntu inhlizila uyiphethe kanje ngezandla ngathi esifebe umsunwe nje esikhathele lelikhehla leli hulumeni enza something sidiniwe leli khehla iyasaba iSouth Africa ukukhuluma mina ngibrave mina angadaba mina nokufa angadaba nalutho umsunwa nje umsunwa nje hey ngithi akulungisa indaba lekhehla leli lekhehla leli liphethe icala likaMeyiwa ilungiswa indaba yalo uma ngabe ingalungiswa indaba yayo kusho ukuthi umthetho wala eSouth Africa ufile mawuzohlalisa amakhehla azositshela ngeage esihlalweni eshisa kangaka samajaji uzositshela ngeage masibona ukuthi umdala fuseka hamba phuma hamba fuseka lapho yohlala hlalele nabazukulu umsunwa nje icika lento icika lento usahlalelene na usefuna ukuzafele kusisitulo sobujaji masuyibona usakwazi ukujaja usuyazwela emaqaleni fuseka phela yohlala nabazukulu akona indawo yemizwa leyo indawo yama fact isitulo leso kuso imizwa isebenzi ama feelings nendlela wena osuzizwa ayisebenzi leyo nto leyo kuleso hlalo leso hlalo sidinga ube neutral ukwazi ukuthi ukhuluma into ungazange ufake imizwa yakho ubani uratha kadilike esihlalweni kugibela ijaji eliseselincane likwazi ukuhlulela lento yaMeyiwa ngoba lento enzala amasimba ngengidikadika icala elincane kanga lecala kumele ngabe kade lalunga nonke nje niyale namhlanje nisitshela lokhu kusasa ngelinye ilanga sike sihlale simosha isikhathi sethu sithi hayi uyeza ke manje lo usiphathele indaba eqondile woza emva kwaloko sekujikile konke asekho kanjalo seqala istory esisha hayi sekunelinye icala elikhandiwe ilela exist hey lalelani lana nina awukho umuthi kuleli cala likaMeyiwa awukho umuthi kufuneka nje iqiniso bafowethu Kelly Khumalo nalabo awunabo khulumani nje iqiniso selele yacala leyaphela musana umosha ama resources estate musana ukumosha ama resources estate nina nani khona enkundleni ngithi musana kusenza ilima nani khona niyakwazi ukwenzeka musana kusenza ilima yes siyavuma kunzima ukwongela iphutha elalingaba khona noma kodwa siyacela abafowethu nani khona niyakwazi ukwenzeka ake nilungiseni le yanto naleli jaji libele liphethe inhliziyo lapha yazi ngicasuka idatha lami lavele lajema ikhehla lizothi hibo xayibona usidakelwa ikhehla lizositshela ngeage shubile mina 8 years old hlanganaphi ke thina sihlanganaphi ke ne-ID yakho sesihlanganaphi ke ne-date of birth yakho ke ukuthi wena kade wazalwa sozuna 8 lalela lana na wena msunwe nje ayikho ke lento ayisifaki uyasidakela nje ubusidakela ke nje kulento yakho ubusidakela uyabona benqala ke mina ukubona ijaji elidawayo uyasidakelwa ke manje uratha nje usiyasidakelwa finish and clear si-country ngiyasho mina umsunwe nje uyasidakela ho uyasidakela ngempela phela sekuyacaca manje ukuthi kusho ukuthi umuntu ngempela wabulala uMeyiwa kusho ukuthi u-high profile someone kodwa mina ngiyaxakeka ngoba phela abantu ade nebasaba abantu abafana nabo babukhethe kodwa naku